Nove laboratorije odeljenja za alergologiju i imunologiju u kojoj će se raditi HLA tipizacija ili utvrđivanje naslednih oboljenja, kao i laboratoriju za molekularne analize i ispravnosti namirnica, svečano je pustio u rad profesor dr. Nebojša Arsenijević, rektor Univerziteta u Kragujevcu. Ovim će Institut za javno zdravlje Kragujevac biti prepoznatljiv u nauci, a time i postati baza u Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Za HLA tipizaciju je bitno da će da radimo nasledna oboljenja, znači ići ćemo ka tome, imamo određeni kadar, vidjet ćete i opremu i taj prostor novi. Što se tiče analiza gena u hrani, krenut ćemo prvo da radimo gene u hrani iz uvoza, a onda u dogovoru dalje sa ministarstvima i malo prodaje i tako dalje, i onda krećemo da radimo analizu mikroorganizama, najčešće bakterija, putem DNK analize u mesu i ostalim hranjivim materijama. Znači, tu dobijamo na komoditetu, prvo što te analize neće trebati 5 dana, nego dan do dan i po, što se dobije na faktoru vremena, i što će biti znatno tačnije, preciznije, i što uglavnom u EU se to radi već rutinski, na taj način se to radi, i to je, kažem, visoko savremena oprema, sofisticirana oprema, što je obično da kažem ulazimo u dušu bakterijama i ljudima. Kragujevački institut za javno zdravlje obeležio je svoju slavu, živonosni istočnik Presvete Bogorodice. Sečenju slavskog kolača, osim zaposlenih, prisustvovali su i brojni gosti iz drugih kragujevačkih ustanova.